Borithi ntere cia Kangeta baringi njekine atongeria ba matura nebekirite mpene arugi banchobi 15 na kubarugurira nditango cia urugi bwa nchobi ndegeni watho mwankira na nderita nkurukia ngirijire cia nchobi ni chikinyithitwe njarene cia thirikari. OCS Francis Muthea kiuga batenogoka mwanka batigire nchobi ndege ikuthira buruntere ukagitene ukauna mwekuru umwe na rietwa Agnes Kendi uria kwirikana arari murugi njorwa wa nchobi uranande wethiritwe akigitirwa kibungo kia mwaka jumwe kana baini ya 50 ugitewe atetonyithwa ngugine njikaire. Nicholas Chabare na ripoti iji. Waginya ntondarua njobi ta gobiendo na kireyoni lakini nandewe tandatura ngiribe bute na ngiribe ututa ngwene ndai nacio lakini na ninte chogera burengeni no ntoinkona ote kinya ntondarua ta kubwera ntetha cia ninkora kana ndwe tandatura ngiribe bute ndona nambetete kubungo mwaka no tebinde na binya nkabungo no kamborera kuwa na bakara thina batece kanyumba tukapambana na nchobi no ntituko na nchobi ningithikite kuingia sana na muno ntonyeta mamuri ano kuma nture kwa na in fact ntorobaga ni manto ya nchobi. Tumeweza kukamata pombe ya zaidi lita 2000 na tumeweza kupeleka watu 15 kotini kwa sababu ya hiyo pombe. Agnes Kendi kuma ntura gichanine tere cia Kangeta no mo baraba gwiritwo imutego ujo na agwatikana aina nchobi na ukinyithio kotini aringo abaine ciringi 50 mbeca irata ciona kana bungwe mwanka umwe urathiete na mbere gutungatira ende nyuma ya kuremwo guciona akiuga gwe aya kurekerwa atichokera kuruga nchobi indege igwatho kaithi ende baba kuruga na wonde bera itu ni baromba inya murungu aboni ngwenge ete ngwe kurita kinya muntu karomba murungu ngwera omba kurita ta kwendo romba murungu nya bye kuria wata ete ngwe kurita kurugira nchobi ye misine kubangalana anibota chukuru na ito koromba muno nto mama to ete na kwelenkana nto ra kwone chifu imwe kuru yawe kerio kura mbiwiro kiao tirikari tena kiao weni nyingi raine kurite itamabutine demia takwa mwekuru uranguo takibaroene biashara ni nyingi ndia makara ende kinya chukuma na kienda kalioturo buboya. Crackdown inaendelea, hatutarudi chini, tukangangana vyote kwa vyovyote vile tuweze kuona kwamba pombe haramu katika hii area Ikembe Central imeisha. Na ni warning tunapeana, usisingizie ya kwamba ati huna kazi nyingine ya kufanya. Usisingizie unaleta watoto kwa station kusema ati mama yetu ameshikwa tumewachwa peke yetu. Tafadhali tafuteni kazi nyingine ya kufanya, kwa sababu kuna wamama wengi sana wanapita hapo wakienda kwa mashamba kufanya vibarua na wanapata pesa ya kulea watoto yao. Ndiromba utiromba kugwatwa tatu kuiru kubabunga muno lakini atikane nchobi no tunyora tiromba kugwatwa na arua akagwatwa ruju chibona bona atongeria abokaria bakiuga batitiganiria ando aino Kangeta town nchobi nereketu kuma Mwanka street ine kuma ruju kuma thai wajipange. Kama utajipanga tunako tustiogeta ukabungo tu tukoromba koti chieto bayo ke serious issue ise nchobi jatu bawata babaringa bainiembea kana baita ndene kenda barabange ba kielelezo kekea bamba kana na chobira ndege ni watho kuma Kangeta Gembe Central Betan Glass Chabare.